Ibihe byiza kuri ukurikira Urumuri Media, tuguha ikaze mu makuru agezweho kuri uyu munsi. Amakuru aza kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. SADC yacyuye intwaro yifashishaga irwana na M23 izunyujije mu Rwanda. Karere ka Muhanga turabwira yuko umuyobozi ushinzwe amasomo akekwaho gusambanya abanyeshuri. Ni mu gihe ibigo by'imikino y'amahirwe bigiye kujya byishyura umusoro wa 40%. Mu mikino turabwira yuko ikipe ya Paris Saint-Germain yatsindiye Arsenal ku kibuga cyayo cya Emirates Stadium. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye. N'amakuru tugiye guhera ku nkuru ivuga yuko SADC yacyuye intwaro yifashishaga irwana na M23 izinyujije mu Rwanda. Ingabo za SADC zari zaroherejwe kurwana n'umutwe wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa kabiri zacyuye ibikoresho byazo zibinyujije mu Rwanda. Ni ibikoresho birimo intwaro, ibifaru by'amapine, imodoka zihetse ibifaru by'iminyururu, amato ndetse na za kontineri. Kuri uyu wa kabiri ibi bikoresho byari mu karere ka Rubavu nyuma yo kwambutswa umupaka uhuza Goma na Gisenyi mbere yuko byerekezwa muri Tanzania. Polisi y'u Rwanda ndetse n'ingabo zarwo nibo babiherekeje. Teganyijwe ko nyuma yo gucyura ibikoresho hanataha abasirikare ba SADC. Mu mpera za 2023 nibwo SADC yari yohereje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania mu rwego rwo gufasha ku rugamba FARDC yari ihanganye mu ntambara na M23. Izi ngabo zatashye nyuma yo gutsindirwa imirwano yasize M23 ifasha umujyi wa Goma mu ntangiriro z'uyu mwaka. SADC yafashe icyemezo cyo gucyura ingabo zayo nyuma y'uko abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango bafashe icyemezo cyo gusesa ubutumwa ziriya ngabo zari zaroherejwemo. SADC na M23 bari baremeranyije ko ziriya ngabo zizataha zinyuze mu kirere. Gusa uyu mutwe muri uku kwezi wasabye ko zitaha byihuse nyuma yo kuzishinja kugira uruhare mu bitero byagabwe mu mujyi wa Goma ku wa 11 Mata 2025. Dukomeje n'aya makuru kandi dukomereje mu burasirazuba nanone bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko hari icyo Rwanda ruvuga ku ngabo za SADC zabaga i Goma zatangiye gutaha zirunyuzemo. Leta y'u Rwanda yemeje ko ingabo z'umuryango wa SADC zabaga mu mujyi wa Goma zatangiye gutaha zinyuze ku butaka bw'u Rwanda. Igaragaza gutaha kwazo nk'intambwe nziza mu gushyigikira urugendo rwo gushakira amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rugikomeje. Ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri tariki 29 Mata 2025 ubwo ziriya ngabo zatangiye gucyura ibikoresho byazo zibinyujije ku butaka bw'u Rwanda. Ibikoresho bikaba birimo intwaro n'imodoka z'intambara byanyujijwe mu Rwanda byerekezwa mu gihugu cya Tanzania. Mu nzira bikaba byari biherekejwe na polisi ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Biteganyijwe ko ibikoresho bigomba gukurikirwa n'ingabo zabaga mu mujyi wa Goma nazo zigomba gutaha mu byiciro zinyuze mu Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko kuba ziriya ngabo zo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania zabaga muri Kongo biri mu byatumaga ikibazo cy'amakimbirane yo mu burasirazuba bw'iki gihugu gikomera. Yanditse ku rubuga rwe rwa X ati u Rwanda ruri gutanga inzira ndetse rukanaherekeza mu mahoro imodoka z'ingabo za SAMIDRC ziri kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zerekeza muri Tanzania zinyuze mu Rwanda ndetse n'ibikoresho byazo. Kuba ingabo za SAMIDRC zari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri gihe biri mu byakomezaga aya makimbirane. Hanyuma gutangira gutaha kwazo uyu munsi biragaragaza intambwe nziza mu gushyigikira urugendo rw'amahoro rukomeje. Aya ni amagambo ya Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. SADC yari yarohereje muri Kongo ingabo zayo mu mpera za 2023 kugira ngo zifashe izakira igihugu mu ntambara zimaze imyaka irenga 3 zirwanamo n'umutwe wa M23. Izi ngabo zo mu muryango w'ubukungu wo mu bihugu byo mu majyepfo ya Afurika zagiye muri Kongo zihasimburiza umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC zirukanwe na leta ya kiriya gihugu izihora kuba zaranze kurasana na M23.
muri Mutarama uyu mwaka wa 2025 nibwo uriya mutwe watsindiye ziriya ngabo za SADC mu mirwano yasize abarwanyi bawo bigaruriye umujyi wa Goma, ndetse ibihugu birangajwe imbere na Afurika y'Epfo bipfusha abasirikare benshi. Byatumye umuryango w'ibihugu zikomokamo utangaza ko usheshe ubutumwa zari zaroherejwemo. Dukomeje n'aya makuru, reka tunyarukire mu karere ka Muhanga, nahakomeje kuvuga inkuru y'umuyobozi w'amasomo ukurikiranyweho gusambanya abanyeshuri. Muhanga, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umuyobozi ushinzwe amasomo muri GS Kabgayi B arakekwaho guhohotera abanyeshuri b'abakobwa yigisha. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 29 Mata ahagana saa 4 za mu gitondo nibwo Mitsindo Gaeta, umuyobozi w'amasomo mu rwunge rw'amashuri yisumbuye ya Kabgayi B yatawe muri yombi. Bamwe mu banyeshuri babwiye Umuseke dukesha inkuru ko uriya muyobozi yagiye akorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina abanyeshuri batandukanye, harimo n'umwe wari waje kwimenyereza umwuga. Abatanze ubuhamya bavuga ko babimenyesheje inzego zikuriye ishuri kugeza ubwo uriya muyobozi ushinzwe amasomo yemeye ibyo ashinzwa ndetse asaba imbabazi abishyize mu nyandiko, ariko ntihakurikiranwa n'inzego z'ubugenzacyaha. Muri ubu buhamya abahohotewe bavuga ko hari abo yasambanyaga abandi akabasoma, ndetse hakaba bamwe akorakora gusa. Umwe yagize ati yatangiye kunkorakora arangundira aransoma ku ngufu, ndamwiyaka ndakaye, nasohotse meze nk'uwahahamutse. Uyu munyeshuri wemeza ibi avuga ko n'inyandiko uyu muyobozi yanditse amusaba imbabazi ku ihohotera yamukoreye ayifite, kandi ko yabimenyesheje inzego z'ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'iza diyoseze ya Kabgayi, ariko zikaba zitarabibwiye RIB icyo gihe. Umuseke uvuga kandi ko ufite amakuru y'umunyeshuri w'umuhungu wigana n'abakobwa uriya muyobozi ngo yahoraga amusohora kugira ngo adakurikirana abanyeshuri bagenzi be ahohotera. Bamwe mu bakorana n'uyu muyobozi ushinzwe amasomo bavuga ko atahakana cyangwa ngo bemeze ibivugwa kuri we, kuko hari hashize igihe bihwihwiswa ko ahohotera abanyeshuri. Umwe yagize ati iminsi y'igisambo ni 40, uyu munsi yafashwe. Umuyobozi wa Groupe Scolaire Kabgayi B Frere Nsabimana Jean Baptiste yabwiye igitangazamakuru Umuseke dukesha inkuru ko abakozi ba RIB bahageze mu gitondo bamubwira ko bashaka uriya muyobozi ushinzwe amasomo, hanyuma baramujyana. Ati icyaba mukurikiranyeho ntacyo batubwiye. Nsabimana abajijwe ibijyanye n'imyitwarire y'uyu murezi yasubije ko nta kibazo asanganywe, gusa yabwiye umunyamakuru ko ibirenze ku byo avuze yamusanga ku ishuri bakabivuganaho. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uriya muyobozi ushinzwe amasomo yatawe muri yombi. Raporo ijyanye n'ibyo aregwa igaragaza ko uriya mugabo w'imyaka 55 akekwaho icyaha cyo guhoza ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina abanyeshuri biga mu kigo akoramo, akabakangisha kubirukana cyangwa kubima amanota. RIB ikomeza ivuga yuko iperereza rigikomeje. Uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamabuye mu gihe dosiye ye iri gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Amategeko ateganya ko uhamijwe n'urukiko kiriya cyaha ashobora guhanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 200 ariko atarenze 300. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira avuga ko RIB ishimira abagiye batanga amakuru kugira ngo biriya bikorwa bimenyekane, ikanashishikariza abanyeshuri kujya bashika ubwoba bagatanga amakuru ku murezi ufite imico mibi cyangwa ubashuka ngo abakoresha imibonano mpuzabitsina. Reka dukomereze aya makuru mu nkuru ivuga yuko ibigo by'imikino y'amahirwe bigiye kujya byishyura umusoro ungana na 40%. Inteko Ishinga Amategeko mu mutwe w'abadepite yatoye amategeko avuguruye arebana n'imisoro n'amahoro, yemeje ko ibinyabiziga bigendeshwa na moteri mberabyombi hybrid vehicles bigiye gutangira gusoreshwa, ndetse n'amasosiyete y'imikino y'amahirwe nayo agiye kujya yishyura umusoro wa 40%. Amategeko yatowe harimo kandi
itegeko rihindura irishyiraho imisoro ku musaruro, irishyiraho umusoro ku nyongeragaciro ndetse n'irishyiraho umusoro ku byaguzwe. Amategeko agamije kuzamura ubukungu bw'igihugu ndetse no kwishakamo ubushobozi mu gushimangira gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere ya NST2 nk'uko byakunze gusobanurwa n'abateguye amategeko bahagarariye guverinoma y'u Rwanda. Amategeko kandi harimo ingingo zigena amakosa, ibyaha n'ibihano nk'uko byagarutsweho na Perezida wa Komisiyo y'Ingengo y'Imari n'Umutungo bya Leta Uwamariya Odette. Naha dusoreje amakuru twari twabateguriye, n'amakuru yibanze ku ngingo zigiye zitandukanye. Twababwiye yuko SADC yacyuye intwaro yifashishaga irwana na M23 izinyujije mu Rwanda. U Rwanda hari icyo rwavuze ku ngabo za SADC zabaga i Goma zatangiye gutaha zirunyuzemo. Ni mu gihe mu karere ka Muhanga hari kuvugwa inkuru y'umuyobozi ushinzwe amasomo ukekwaho gusambanya abanyeshuri, ndetse n'inkuru dusorejeho ivuga yuko ibigo by'imikino y'amahirwe bigiye kujya byishyura umusoro wa 40%. Tubabwire kandi ko ikipe ya Paris Saint-Germain yatsinze ikipe ya Arsenal igitego 1-0 iyitsindiye iwabo mu Bwongereza.